A zašto je pogrešno slaviti rođendan pevanjem pesme Danas nam je divan dan i duvanje svećica? Ima li zaista slavljenje rođendana veze sa okultnim ritualima? Kada slaviš rođendan, tada pokazuješ da prihvataš paganski kalendar. Nije to sad neki veliki greh. Znači, ti si rođen određenog dana. Evo, ja sam rođen 21.2. uveče, ali su mi stavili u izvodu iz matične knjige da sam rođen 22. I ja se svuda vodim 22. Taj dan kad sam ja rođen je prema biblijskom kalendaru bio 18. Av. Av je naziv jednog meseca u današnjem, da kažemo, biblijskom kalendaru. Iako nemamo nazive sačuvane u Bibliji za sve biblijske mesece, pa su neki uvedeni, ali ja sam rođen 18. Ava. Taj 18. Av skoro nikada ne pada na 21.2. na 22. februar ili 21. veljače. Kako kažu naša braća, koja su jedina sačuvala originalne nazive meseca. Sječan, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, rujan, listopan, studen i prosinac. Jedino oni. To su drevni ilirski nazivi koji imaju značenje vezano za poljoprivredne sezone. Razumiješ? A mi koristimo danas ovaj rimski, januar, po bogu Janusu. Februar, mart bog rata. April, maj. Mickey Mouse. Tako da, i sada, nikada ne pada 21. februar ili 21. veljača, nikada ne pada na 18. Av. I ti ako hoćeš da znaš kog si dana rođen, trebaš da ukucaš, imaš na internetu konvertor, piše jevrijski kalendar u odnosu na gregorijanski kalendar. Iako ni taj jevrijski nije tačan u dan, otprilike jedan dan fula. Evo, na primjer, ove godine će praznik Jom Kipur prema tom astronomskom, jevrijskom, odnosno arabijskom kalendaru da bude 2. oktobra, 2. oktobra uveče, a u stvari pada, ili se gleda kad je mlad mesec, pada 3. oktobra uveče. Tako da ti kada praznuješ rođendan, ti ga obeležavaš na pogrešan datum, jer koristiš gregorijanski, paganski kalendar. Hajde da obeležavaš rođendan na biblijski kalendar. Imaš na Facebooku Devorah Gordon. Ona prati, informiše kad je mlad mesec, kad zri ječam i tačno možda imaš biblijski kalendar. Tako da, mislim, u Bibliji imaš da su samo dva lika, Irod i Faraon, se spominju da oni, dva neprijatelja Božeg naroda, oni su praznovali rođendan. Obeležavaju. Tako da nije problem da ti obeležavaš rođendan ako hoćeš, ali da to bude prema biblijskom kalendaru. Ti ne znaš biblijski kalendar. I ti svake godine na pogrešan datum obeležavaš rođendan. I nisi ni svestan. Kakve te ovedje ima? Pa, brate, ako ti hoćeš da koristiš paganski, satanski kalendar koji je đavo izmislio da bi ljude odvojio od Boga, jer kad ne znaš biblijski kalendar, ti ne znaš kad su praznici. I ne znaš biblijska proročanstva kad će se desiti, jer Bog ti je dao biblijska proročanstva koja se ispunjavaju prema biblijskom kalendaru. Kakve te ovedje ima? Da sam rođen tada, pa ti onda praznuj prema kineskom kalendaru. Razumeš? Znači, a sve su to paganski kalendari. To je problem. Kad radiš nešto što je, obeležavaš, ti si rođen 5. maja, a praznuješ, ti si rođen, na primjer, 5. ava, a iduće godine praznuješ 12. ava, pa iduće godine
17. ava, pa onda 4. ava, ali nikad ne praznuješ razumeš, jer koristiš Gregorijanski kalendar. A to je ono što smo pričali, vi ste pričali u prethodnim emisijama, ono za pomeranje, za biblijski kalendar. Tako. To se prati. Znači, mora to da se... To je problem sa praznovanjem rođendana. Koristiš satanski kalendar, koji je namesnut celom svetu.